thian le roommate te in khata ching ho kara hian buaina alo chuak ve fo maya mishing in anglo tak cheng dun na chuan buaina an ni ve zeu chang chu om lo theilo buai ma se kan chen puite nen chuan kan in rem ve le mai thina ma se heng mi te ro hi chu an chen na ma amma ani. The sunburst flowers calling on memories overdue, but Daria Aliabayeva kumsak ni som ni April tha lockdown lai khan New York me che pakhat chuan a roommate tavita avi chana hian avi tu hian a soida chuan azu in thin chu alo du lo em wang ni in a soya kumsum thum pakhat mi Tatiana Nazarimova le Daria Aliabayeva a aya kumli no pangte hi apartment pakhata an cheng du na Nazarinova hi in nei tu ni in Aliabayeva hi a tir ve a hemi ma chia kuma po hian California an lo dun to nge a ma se Aliabayeva hian zuwa in na sat ema wangin an lo shan pha to a tuna New York an dun le chan po Nazarinova hian a thian nu chu thla thlam top the ni in in shelova Russian an lo ni ve bok nen anin kom nge em le ngal ma se re lo te ya Aliabayeva chuan a chin than thalo tak zu in chu ati chhole tanta adin kar a thalo chhole tanta le a Nazarinova hi in nei tu ani bok nen a in ron cheng ve in zu in na reng mai le a in na ruina na mang chu adu hau lova a in ani po in a ina chuan in to lo turina shil ta top mai April di som pakwa chuan an living room a chuan zu a mule ta thova tuide na chuan a lei bota veka Aliabayeva chu athin rim ta le a in control theilo chu chauka chem te chula in Nazarinova chu avitta a best friend tia alo sui ve thin omna petu chu avitta vak mai Nazarinova chu adar aban akutle maya te aliama adula tang chuan a real tlebaron lor le ngal na satakina thia athi maya lawa wangin ama vittu Aliabayeva chu police ho call wat turina tia ma se Aliabayeva chona call lo na sa akal san ta daya ama chuan theilovin a phone mang thei ta shama hospital a shwai watania adam chuak ta shamani poya khoi nu ni kwa Aliabayeva chu mananita a Rikers Island tanin shom taka tang ta ani Joe Siling kumsak ni som pariat December khan American me che pakhat chu student complex Netherlands a roommate in rong takina thata kumsum ni pakhat mi Sarah Pappenheim Minnesota ami hian kumsum ni pathum mi Joe Siling hi Irovena Erasmus University atunga music lama antuina te alawin an ema wangin an inpo ta fiawa roommate angin an cheng dun ta hiala Joe Siling hi rolpol vaklawani a Pappenheim hian a thian nei chuna ni thu te asoithin kum khat le thlakwa vel an cheng dun to a Siling chu athinarim thuthuda amut swing ana sata em maya Pappenheim mi a roommate bula chuan mi pathum tha atum thu te asoi chuak ta hiala Pappenheim mi ngai thalo chuan 8 worker te a call ta ringota ani hian Siling chu an biak pha a ma se alo pa ngai viawa enroll dan vak turan shebik lo Pappenheim chu Christmas mang turin Minnesota lama pandona akal ma ini reilo te ala omti December ni som pania chuan arwang chu an apartment a ngei chuan mu anita a police te chuan hliam na tak tuarin Pappenheim hi anwa mu a voitam tak zaya fi aloni anun na chantum viaw ma se an beidonga amuna ngei hian athita Siling chu manani a asoidan chuan athat ti chu apoma ma se ashiat omchun chu alaka athin rim hle ti chi ani thua soya atha lai tak po hra chiang to lo ni ina soi specialist kawan ni ta topa specialist chuan psychosis autism le schizophrenia te aneya wangin thil takle taklo thliar shan har ati thu an soita a kumruk chung tang tura ti ani baka psychiatric treatment lagei tura thupe kani bok Anthony Mendez kumsak ni somni February khan Florida mi pakhat chuan a roommate a kapal lo mai silai chu akinga alekwal na sa a
police te soidan chuan Anthony Mendez kumsum ni pathum mi hian film khur lo takin heral thuam hi akeng vela Savannah Lane Trades nen an omdun na ina ani nge a silai chu apuak pala a roommate Savannah hian hliam na takatwara an apartment a police an ron thlen hian alo thi fel der to Tichuan Anthony Mendez hi tual tha awangle ral thuam man film khur lo awangin manani a kum enge mozat tang tura ti ani Justin Van Kirk kumsam thum panga a upa Pennsylvania pa pakhat chuan a roommate chu kumsang ni som parukhan alo khoi hlum der mai Beer Rook ti vela inti boina an nei iwangani a Justin Van Kirk hian a roommate Charles Parker kumsam nga pariata upa chu a Keystone Ice Beer at hulawala a apua an chen omten an soidan chuan an ni pani hi zu in na satakan ni Parker a room a hian an in hau chana a upazok Parker chu Justin Van Kirk hian alu le a mai vela nika Parker chu aka changte thisena chuak na sa Justin chuan carpet vela thisena kaya lawa wangin living room lama adha pheya akal sana amule ria atuka 911 a call ve chi a heipo hi tlaya a ho nuwa Parker chu a omngaya lo omrenga wangin le alo thok to lo wangani a Parker chu alo thingeya aliam na tak chu awongin thisena chuak na sa abik takin alu hnung lama aliam na le ani Justin Van Kirk hian tha atum lo thu le voi thum che anek thu soya kupsom chuang in kom to anni a khoi tu ka pokhan azu ina wangina chathlama yani arina wangina chhuasana achan chu azan vela po apartment a chuan akal vel ri po sha thu soya zinga chuan chhuata alo mu a azu ina chathlama yani aringa tlaya aron hole chuan amudan ngain le amun ngaya alo lo omrenga wangin 911 a call ta ni ina soya Abiru tu po Parker alo ni reng lova khamini khan an bazar do na an holama an bungroken pui tu te khan abir chu an lo la zo kaloni Justin Van Kirk chu ti chuan thiam lo chamti rani a kum khat chung chuak theilo turin house arrest in a omangai ta ani a thian pa chu angai thin zia thule ni tin hian omve se ti thin thu soibaka a thian pa thi atang hian zu chu ngei makani Ricardo Medina Jr. kumsang ni som panga khan Power Ranger Wild Force 2002 wa Red Ranger achang American actor Ricardo Medina Jr. hian ngun nam mangin a roommate alo thata kumsang ni pani khan Ricardo hian Red Wild Force Ranger tia call event sangin achanga a hit viau le ngal base hemi nuwa a film te ro hit vaklova acting lama akal tuang waklo kumsang ni som panga khan Green Valley California a roommate Joshua Shutter ne nan cheng do na February ni khat khan an thian dun hi kumsom thum le ti ve ve an ni a Ricardo Medina abial nu chungchanga hian an inti boya an in hial na sa a ruma Ricardo Medina hian abial nu hi alu puita daya kongka an kalta a arume Joshua hi ron lu atuma a theilo chuan kongka chu aron ti cheta thrai maya chuta che chuan Ricardo Medina hian ngun chu banin alo vitta a damdo in pan puyani nuwa damdo ina hian thi ani Ricardo Medina hian self defense mani inventum na wangani thua soya asham sheiman pokha lo omrem chang berani wanga mangmai ani thua soya arumate khana bialnu kha an ina a omve adu lo hle ani ti soibok mase thiam lo chantir ni in kumruk chung tang tura ti ani Dylan Kim Santa Clara University, California azirme kumsom pakomi Dylan Kim chuan kumsang ni som panga khana roommate chu alo vita a roommate min gitarla na nilova a roommate hidar thum vela a hara amu masak ber chu ama a chemte kengin Dylan Kim hi alo ding reng to ani tichuana shoka aron vita adara azaili a aluwa nen ahlawlu tuk chu atlan chuak theya heti lai hian ahnunga tagina ron vit le sham le ngal anrum bul chia chu awathling theita shama student dangte chuan 911 an call ta ani
heti lai hian Dillon Kim chu a ngonga alo in zai ve a zai thui viau le ngal an campus a paramedics te chuan police te lo thlen ma an pani hian an lo enkol vata an dam chhuah pha ta ve ve a an pani nu na chuan chan himani ta der attempted murder in Dillon Kim hi charge ani a amak sota la chuan a ngong ama a in zai na hliam nu ma le thuina mu shom takhi alang kwau le ngala thu nei tu te na ti chan an zota a chan hi Dillon Kim hian soilem lawani